Cargo kult je pojava gde se grupa ljudi klanja i veruje u taksi prevoznu aplikaciju. Dobro, šalim se, ne mislim na taj cargo. Mislim na englesku reč cargo koja označava teret. Konkretno one bunkere što ste gledali u filmovima gde ih bacaju iz aviona sa sve onim padobranima. Ovi bunkeri su padali po ostrvima širom Tihog okeana za vreme Drugog svjetskog rata i bili su namenjeni američkim trupama koje su ta ostrva pretvorila u vojne baze za vreme rata sa Japanom. Domoroci ovih ostrva su do tada bili u potpunosti izolovani od civilizacije, eventualno znajući za neka plemena iz obližnjih ostrva. Molim vas, pokušajte da se stavite u kožu nekog od njih. Ljudi koji efektivno žive u kamenom dobu i koji nikad nisu upoznali nikog van ostrva. Pojavljuju se neki beli ljudi koji posjeduju takve stvari koje ne možete ni da zamislite. Automobili, odeća, pa čak i neke jednostavne stvari poput staklene flašice ili hemijske olovke. Stvari napravljene od materijala koje nikad niste videli i toliko perfektno oformljene da nema šanse da ih i ljudska ruka napravila. A ti ljudi pritom ništa korisno ne rade. Ređaju se u neke redove, hodaju u krug, drže neke lopte na glavi, čačkaju neke kutije koje pište i samo odjednom mi padnu ti pokloni sa neba. Šta biste vi zaključili? Da li biste i vi postali deo cargo kulta? Kao što rekoh malo pre, ulazak Amerike u Drugi svetski rat, konkretno rat sa Japanom, značio je da su do sada relativno nebitna ostrva u Tihom okeanu postala važne strateške baze. Neka od tih ostrva jesu imala dodira sa civilizacijom, konkretno u vreme kolonizacije, gde su im naravno prenete evropske vrednosti poput religije, demokratije, eksploatacije, znate, u duhu vremena. Ali za mnoge to je bio prvi susret sa nekom naprednom civilizacijom. Ljudi druge boje koji dolaze sa takvim stvarima i tehnologijom, znači jedino poređenje koje mogu da napravim kao da se nama pojave vanzemaljci, ali bukvalno. Niti obrađuju zemlju, niti love, jednostavno rade neke glupe stvari i odjednom im samo pokloni padaju sa neba. I šta je logičan zaključak? Pa to što rade su rituali za bogove da im pošalju poklone. Septembra 1945. godine Japan je kapitulirao i time se završio Drugi svjetski rat. I naravno kako se rat završio, tako su se Amerikanci povukli, a sa njima su nestali i pokloni. I domoroci su, sasvim logično, želeći da pridobiju bogove ponovo, počeli da izvode te iste rituale kako bi dobili poklone nazad. Mene sad živo zanima, kako je izgledao doživljaj te osobe koja ih je prvi put videla kako izvode te rituale? Braća su od slame napravila svoje avione, po pola kokosa držali na ušima poput slušalica, napravili avionsku pistu i umjesto svetlosnih signala napravili požare na svakih par metara. Znači, zamisli čoveka koji dolazi na ostrvo, ništa mu nije jasno, prilazi nekom polugolom crncu koji ima po pola kokosa na uvetu i ovaj mu prilazi kao: dobar dan gospodine, ja sam upravnik aerodroma, kako vam mogu pomoći? I ovo nije jedini primer toga. Na drugim ostrvima su nosili američke uniforme, marširali, umjesto oružja koristili drveće, odnosno grane, zabadali američku zastavu i podizali je. Ja da to vidim, ja se kuram da bih postao šizofren. Šta je jako zanimljivo, ova pojava je zabeležena nezavisno na 30 različitih ostrva, od kojih su neka udaljena više od 1000 km jedna od drugih. To znači da nije ovo jedna pojava, da se neko seti ovog pa su ga ostali kopirali i rekli ovo je logično. Ne, ovo je 30 ostrva, totalno nezavisno došlo do istog zaključka. To je tako trajalo godinama. Domoroci su pravili te rituale u nadi da će se Amerikanci vratiti i bogovi im poslati poklon. Život im se toliko promenio i to je otišlo u toliki ekstrem da su prestali da obrađuju zemljište, zaklali su i pojeli svu stoku koju su imali i suštinski samo se posvetili ritualima zato što je to mnogo isplativije, jel tako? Mislim, ovde treba da radim ceo dan, razumeš, a ovamo malo neki aviončići, bacim ih i padne kutija sa neba sa mnogo boljim stvarima. Mislim, ja se sad šalim sa tim, ali mnogi od njih su bukvalno umrli od gladi zbog tih uverenja. Pritom su sve napravili perfektno, znači avioni, kontrolna stanica, pista za sletanje, sve isto izgleda kao što su to radili Amerikanci. Ali ni poklona ni Amerikanaca nije bilo. Godine su prolazile, cargo i dalje nije padao. Kao što sam rekao, mnogi su ostali bez hrane i umrli zbog toga. Vera je polako počela da im opada i ti kultovi su počeli da se gase. Ali, na jednom ostrvu je takav kult opstao i postoji i dan danas. Taj kult se zove John Frum pokret.
Tana je malo melanezijsko ostrvo locirano južno na Tihom okeanu istočno od Australije. Na ostrvu se nalazi aktivni vulkan Jasur, koga domoroci smatraju svetom planinom. Otkrio ga je James Cook 1774. godine, a ime Tana je verovatno dobilo kada je prstom pokazao na zemlju i pitao kako se ovo zove, a oni su bukvalno preveli šta znači zemlja na njihovom jeziku ili Titana. Ubrzo je usledio period kolonizacije i sve što ide uz to, i možemo misliti da domoroci baš nisu bili zadovoljni belcima. Tada se u priči pojavljuje famozni John Frum. Čitavo njegovo postojanje je misteriozno, neki kažu da je došao iz okeana, neki kažu da je izašao iz vulkana, neki misle da uopšte nije ni postojao, a ukoliko jeste, verovatno je bio američki vojnik. Ono što se verovatno desilo jeste da se čovjek predstavio kao John from America, a da su oni to shvatili kao John from America. Uglavnom, bio je dosta naklonjeniji domorocima od belaca i rekao im da se vrate svojim tradicionalnim vrednostima i pruže otpor kolonizatorima, a da će za uzvrat biti nagrađeni poklonima sa neba i vremenom će Amerika doći da ih oslobodi. I znate šta? Bio je u pravu. Američke trupe su naravno došle za vreme Drugog svjetskog rata, sa sobom donele nove tehnologije, relativnu slobodu i kargo. Proročanstvo se ispunilo, a John Frum je postao mesija. Amerikanci nisu bili baš toliko okrutni prema domorocima kao što su bili kolonizatori, uveli su im nove tehnologije, na primjer frižider, i plaćali su ih za njihov rad, često ih čašćavajući u obliku čokoladice ili Coca-Cola. Upravo zato John Frum pokret slavi Ameriku i smatra ih njihovim jedinim prijateljima i kroz svoje rituale iskazuje to. Oblače se u američke uniforme ili farbom pišu USA po svojim leđima, marširaju i simuliraju vojne vežbe sa opremom od drveća i slame. Idealizuju američku vladu i njihove glavne figure i željno iščekuju dan kada će se Amerika ponovo vratiti sa svojim dobrima i poklonima. Svakog 15. februara u godini obeležavaju Dan Johna Fruma, koji je suštinski njihova verzija 4. jula, odnosno Dana državnosti Amerike. Iz šteka se vade specijalne uniforme koje se koriste samo za ovu svečanost, pravi se veliki vašar i proslava američke države i Johna Fruma. Cargo kult se u današnjem rečniku koristi kada se nešto radi, odnosno imitira površno, bez dubljeg razumevanja kako to funkcioniše, a očekuju se isti rezultati. Dobar primjer za to je kopiranje kompanija u različitim oblastima. Mi suštinski ne znamo šta je kripto, ali vidimo da naši konkurenti to koriste, otprilike ćemo vidjeti šta oni rade pa ćemo isto da uradimo i ček, gde su rezultati. Mislim, iako su cargo kultovi ekstreman slučaj ovog razmišljanja, zaista pokazuje da ne treba imitirati druge i nadati se istim rezultatima ukoliko ne razumemo zašto oni to rade što rade. Šta se dešava sa John Frum pokretom danas? Pa kao što možete pretpostaviti, John Frum se još uvek nije pojavio i Amerikanci još nisu došli, ali oni uporno rade svoje rituale i čekaju dolazak. I ono što je ironično jeste da se to na neki način i dešava. Zato što je kult toliko zanimljiv kao pojava, mnogi ljudi širom sveta, a posebno iz Amerike, dolaze kao turisti na ostrvo i tu ostavljaju naravno znatne količine resursa i novca koja pomaže domorocima da prežive. Tako da oni na neki čudan način tim ritualima prizivanja Johna Fruma i Amerike zaista na neki način prizivaju Amerikance. Meni je iskreno ovo toliko zanimljiva socijalna pojava da mislim da nije postojala, ne bih je bukvalno mogao izmisliti. A pritom uopšte nije toliko pokrivena, koliko ja znam ne postoji video na ovu temu na našim prostorima, tako da jednostavno kad sam saznao za nju morao sam da je pokrijem kad tad. Tako da ukoliko vam se sviđa ovaj video, zamolit ću se pretplatite na kanal, novi video izlazi svake 2 nedelje. A ukoliko vam se sviđa ovaj tip dokumentarnih YouTube klipova, definitivno imam još nešto da vam preporučim ovde.